Evo, došao i taj dan. Vrijeme je da se krene. Puno smo pričali, puno smo razglabali, mudrovali, filozofirali. Vrijeme je da se krene na novo putovanje kroz Španjolsku, kroz tu napuštenu ili praznu Španjolsku, gdje vidimo, da istražimo tu teoriju da nas je previše na planeti, da je sve prenapućeno. Danas krećemo iz Katalunije, iz Visokog Penedeša i prva destinacija je nekih 300 km odavde, nikakva žurba. Idemo u Teruel, to je jedna od prvih tih regija koja je relativno blizu, koja ima iznimno mal broj stanovnika po kvadratnom kilometru. Tako da sve mora negdje početi na nekoj točci, a ta točka je ova. Stara gospođa je tu, vjerno čeka, ko neki pas, hrpa starog željeza. Nije mi nikakva žurba nigdje, pokušat ću odvoziti, iskulirati šta je više moguće, nemam se namjeru nešto puno umarati, mada sam ko magarac, kad sjednem ne znam stat kad počnem voziti, tako da će ovo putovanje najvjerojatnije biti isto i velika osobna škola za mene, da naučim da iskuliram malo više, da se opustim i da uživam u samom putovanju. Dobrodošli na kanal, još jedno novo putovanje, Balkanac na motoru svom. Ovo bi moglo biti zanimljivo, ne znam da li se motorom može popet, već da radim gluposti. Gledam da li je moguće da se pentram malo tuda, a probat ću, pa ćemo vidjeti gdje će nas odvesti, moglo bi biti zanimljivo. Pa, ajmo neki dojmovi, Ok, na karti sam mislio da je ovo malo u boljem stanju, da će ovo moći odvoziti bolje. Mislim, to je očigledno da se tu neću ne pokušati penjati. To bi bila opet ona moja klasika, jel? Možda onda i gore bi mogao odvoziti, stigao bi gore na vrh planine, ali ovo ovdje je ovaj dio, nemam namjeru pokušavati. Pokušat ću se spustiti tu dole, nije laka spušta isto. Ne da mi se vraćati odakle sam došao. Probat ću odvoziti to, bit će klizanja, ne bi pao tek smo počeli. Motor, zadnji dio je težak,
Već po samoj cesti mi se trese volan i diže me na zadnje kolo, gubim kontrolu, a na ovom dijelu što sam odvozio ovdje baš ono, prednji dio mi bježi non stop. Mislim da je to tako uvijek bilo, ali nisam više naviknut, nisam vozio sa težinom ovdje iza već dugo vremena. Tako što se morat naviknuti na to. I sad da imamo da li sam se u stanju spustiti to da ne bude nikakvih grešaka, nije ni izba mala. Po običaju ne vidi se na kameri koliko je. Nadam se da ću uspjeti to odvoziti, da neće biti puno klizanja. Mada već vidim da ovaj tu dio će biti klizav. Ićemo ravno. Kao što ste vidjeli, još jedan put koji je završio u nigdje. Znači, slijepa ulica, mislim pješke se može tu gore. Divno izgleda danas, sve zeleno. Stara gospođa je tu. Što vam kažem, nisam iskužio da sam udario neku mušicu i da je svo vrijeme bila tu na optici kamere. Tako da sve ovo što sam odvozio off-road vidjeli ste ono. Ta je mrlja tu na ekranu svo vrijeme. No nema veze, jel, važna je aventura, važno je iskustvo. Idealno bi bilo da je to lijepo optički i vizualno sve urađeno, ali ono, off-road, jel? Tako da nećemo sad zbog neke mrlje tu nešto plakat, malo ću se odmorit i nastavljam dalje. Šteta je što se ovaj put završio ovdje, mislim da bi bilo iznimno lijepo gore. Pretpostavljam da ovdje motorom ne bi trebao biti. Ovo je još uvijek naseljena zona, tako da ću se iščupati odavde i nastavit ću dalje prema napuštenoj, prema tim jako malo naseljenim zonama gdje ću moći voziti god hoću jer neće biti nikog da se žali na to gdje sam se motorom popeo. Sve ono što smo ispeli sad se treba spustiti. Treba sad to sve odvoziti nizbrdo, opet je klizanija. Još se prilagođavam na ove gume i na ove kondicije sa ovim prtljavom koji vozim. Prednji dio je prelagan, naročito uz brdici. Gubim kontakt na prednjem kotaču. Sad ćemo vidjeti na nizbu, sam odvozio ovu malo žešću prije. Sad ćemo odvoziti ovu. Ovakve stvari ja volim, baš volim. Nadam se naći u napuštenoj Španjolskoj ili praznoj Španjolskoj, nadam se naći puno ovakvih mjesta u prirodi gdje se nekad živilo i koje su ljudi napustili. Pazi gdje je to je. Super. Super lokacija. Ajmo vidjeti kako je bila kućica, malo na vrzaka, pa pićemo dalje. Aha. A, tu je bio kamin. LSD, šta mu ga bijaše ono to? Koji mir ovdje živite, a? Izgleda ko kuhinja da je bila tu. Ovo je sad u ruševnom stanju, ne znam koliko je to pametno. Kolapsiralo se.
ovo izgledaju kao neke police. Tu je gore bio još jedan kat. Nisu bili visoki katovi, pogledajte visine, ono. Nisu ove stepenice. Stani, tu mi je ono glava odmah. Znači, bili su, recimo da nisu bili baš nešto posebno visoki. Što budemo išli više gore prema centru, tamo su ljudi poprilično niži. Da pogledamo je li ovo manje više u pristojnom stanju. Stepenice uvijek, zbog na način na koji se grade, one budu izdržljivije puno nego ostatak. Tu se očigledno urušilo. Nisam baš siguran da bi trebao tuda ni hodat. Dobro. Super, obožavam ovakva mjesta. Zamišljam kako su nekako jedno poznato ime. Zamišljam kako su ljudi prije živjeli na ovakvim mjestima. Mora da je bilo ono baš zanimljivo, meditacijski, jel? Smireno. Tu su imali još jedan objekat. Odlično. Pa idemo ča. Bilo je lijepo. Idemo ča. Divno, divno, divno. Predivno. A, tamo ima jedan super put kroz planinu. Opako. Perdone, acabo de venir por la... Sí, Hola, sur. no me molesta, no me molesta.
No me molesta. Pegajoso. Ah, acabo de venir por la carretera aquí al pueblo Sí. y quería seguir. Sí, hombre, no está muy bien, pero puedes bajar hasta Los Pluga. ¿A por dónde es? Aquí, Sí, este camino. siguiendo recto. Vale. Siempre mano derecha. Siempre a mano derecha. Sí. Y si no a la izquierda, si quiero ir hacia Izquierda je- Prades. Da vam malo objasnim šta se ovdje događa. U ovo selo sam stigao asfaltiranim putem i taj se put jednostavno završio. Ovaj gospodin mi objašnjava da na drugoj strani sela postoje makadamski putevi i gdje oni vode. Es que pases por Las Pluga y Prades. Las Plugas abajo. Sí. Es aquí abajo. Sí. Vale, perfecto. Pues gracias. Una rayaré. Venga, venga, va. Venga, va. ¿Ya estás? ¿Ya estás o no? ¿Ya estás? ¿Me dejas ir ahora? ¿Sí? ¿Me dejas ir? ¿Sí o no? Venga, bájate, bájate. Que me va. Mucho gusto. Gospodin je bio ljubazan da mi objasni sve varijante, a osim toga sam na telefonu pogledao manje više gdje ti putevi vode. I možete sami pretpostaviti da sam odabrao jedan put koji baš i nije bio idealan, ali ja u tom momentu to još nisam znao. Ovo je bilo to kobno, ajmo nazvat kobno raskrižje, koje je zapravo doprinijelo tome da se znojim puno više nego što bi trebalo da se znojim po ovim španjolskim vrućinama. Desno, najbolje. Kao navodno se auti tuda penju, ne znam kakvi auto. 4x4 najvjerovatnije. Ne izgleda mi baš nešto za auto. Ovo meni nimalo nije izgledalo kao neki put za automobile, da vam budem iskren. A opet, čini mi se da sam se približavao onoj točci kad neće biti moguće ići nazad. A kad se već i nađem u takvoj situaciji, onda više nema ni potrebe da mislim o tom da se vratim. Samo prema naprijed.